Se ba sa telman di mla fe, pa kou sa mta fe nan mou an wap. Oh, baz. Kade mse, ava ou da fe. E pou te frape, mwen se to. Yo, basene sa la sou YouTube la mwen la. Sa gen la. Jan doun sou YouTube la. So brege, so wap chache. Mizi pou yo. Ou chef an Baka jem bon mizi vin dot wap lage ou fe reklam nan gat sal bon lage. Map pre de fe net ap gasye pou mwen. Realite a fwe mbe sou kase kou kon ni bitou sou kwa gade an pasifik e bitou nan wap tout ba net. Kote ki map te kon si pa di anseman avik pan nou yo fason pou kompon. Realite a mi sali. Mte kon si dokte kon travay mwen men. Men problem ki vin pase nan mouman, se dim la li an problem ba e san. Wal pase vakans. Ti la revine? Jamais vini fwe. Relèl sou telefon bagaj. Sen studio sa gde. Men se di mpone men. Nou wè pite studio nan igwe la. Di se JMS Galaxy Media Studio. Ki kote chita fwe? Studio sa nan NCM. Ti mon lo fi gide pou an. Nan 3e ou 4e antre. Ok. Ti mon nan. Wap bou e jwa sou a goch. Bon sou vlem kame nou. Men ki kote? Explike. Wè kote ya? Se nan igwe la. Di fasi. Igwe an pi, map Igwe continue di fanatik. Ge bati son perlo, ge tout Fanatik mwen yo. Ya. Ou menm ki reme fè mizik, ou menm ki reme travay, ki ta vle kek beat pou fè kek kompa, Ki ta vle pou jou avanse tout. mizik video, Ya. fè iton tout bagay net. Wap cheke Galaxy Media Studio JMS. Nimo a se 809 Dale. D10 Vale. 97 60. Page fo. Ah, men tout solisyon. Age fo. Problem ge solisyon nan moman. Wè la page fo bi. Wap jen bitou, Bachata, bachata, Salsa. salsa, kompa, rap kreol, kreol, ou tout di net. melodi tout bay net. Abe fwe, Tout di net. abe baz avek studio sa tout bay ou. Tout ba ok, mwen chè pou mbon nimo amen. Se 809 Gade li kwe. D10 60 97 60. Map kite nimo an, ba deskripsyon video sa pou ka wè. E map kite link lan tou. Wè la. Yon email pou kapab cheke nou. Ok? Mes ami, pabliye al suiv channel sa, abone. Ya. Map lage kek video pou nou E pi tou. kou sa tou, la pe de nou avanse tou. Nap wel. Ya. E pi tou pabliye, si jo apalwe, se nan igwe la el se. On wan tou pre pou an. Debou yve sou pou wè nan nimeo sa, Rapide vite. nap bo adres la, Tout adres, normal. tout informasyon, Ok? tout bay ou. Kalite baga ou net. Merci. Mem le ou ta vle dite yon video tou. Solisyon an. Video fleton, video mizik, wapin tout la Tout net. wan dansa ge kameraman, ge jenye, ge mou ki fè mou, maestro, ge gitarist. Ou ge tout bagay net. Wala, men moun video kanaval, la beze fè, wap jwen ni bit, ne pot bit li ye a. Abe nou ge chatou. Nou ge chatou. Nou ge tout. Ah. Wè sa, se Pigo Studio ki Ki ka gen nan yon nan moun la. Palem de moun la. Ok, nan, an di nan moun Nan moun la. Pase nou poko vize lot peyi. Pwem. Afe pli, ou nega le Haiti lal pase Pake vakans. sa piyes. Bagyo do a. Vweman men. Ouè, Bakon di negra men. swa kote a bi ou mette nan nimeo sa. Wap menem. Debou wè le nan nimeo sa ba, nou ba chèch ou koto ya nap menou nan studio a dire. Eske met si do a ge machin? Eske di la vinde yon? Si ge machin, Gaz la sou kote menou fwe? nou pose ne tout. Tout bay net. Ambe ok fwe banchou. Banchou. Ya. GMS Studio es la marca que vino a apoyar a los nuevos talentos dominicanos. Ubicado en la ciudad de Higüey, síguenos en Facebook, Instagram y podrás ser parte de nuestro equipo de trabajo.